Ko rihaina a Claire Curran hei minita I ngā take pāpāho. Nā te Premier, nā Jacinda Ardern, te marea I whakamohio ki tēnei rihainatanga I te ahiahi tonu nei. Ka riro mā te minita o te rākau whakamaru kai kawe kōrero hoki o mua o te reo tātaki nei. Ara mā Chris Whaafoy tēnei minitatanga e pīkau I naia nei. Ka noho te minita o whānau ora a pēni hēnare hei minita tuarua I ngā take hunga whara. Today I advise the Prime Minister that I have resigned from all my ministerial portfolios. I am, like the rest of you, a human being, and I can no longer endure the relentless pressure that I've been under. No te wiki nei whakapātari tia ai a Curran ki te ahua o ana I mera I roto I te whare pāremata. I think the pressure that she felt was pressure she actually put on herself as well. She had high expectations and she herself acknowledged that she wasn't meeting those expectations in the House this week. So it was her decision and I have supported her. He mea rihaina a Curran whai muri ho I te tini o ngā raruraru kua pātu nei ki ai I ngā wiki nei ara ko te kore tuhi kōrero moana hui a tētahi o aua raruraru. Me te aha nei nei momo raruraru nei ka whakatārewa hia a Curran I ona tūranga minita katoa e rua wiki ki muri.